Sanibona nonke South Africa, nguye Dr. Buwe Mhlanga. Ngiyaphila phela nonke South Africa. Phela nonke ngisemakhaya. Ngiyaphila nami Dr. Buwe Mhlanga. Ngikhuluma nani South Africa. Khona into ufuna ukungikhombisa yona. Le ingazi ukuthi laba abanye abangayazi ukuthi imali itholakala kanjani. Isihlahla semali ukuthi ugezele imali. Yiso ke isihlahla ngisiphethe Dr. Buwe Mhlanga. Ngiphethe ukuthi namhlanje South Africa ngiyakhombisa isihlahla lesi siyageza msamo, isihlahla lesi siyadosa mali, isihlahla lesi siyenza konke kufanele ukuthi akuyenze umuntu. Isihlahla lesi South Africa ngoba ngikhuluma namhlanje ngikhuluma ukukhombisa wonke South Africa ukuthi kuna isihlahla semali, kuna isihlahla semali. Uwageza lesihlahla semali, ugeza uqume ubuye uphalaze ngesinye isikhathi siyaphalaza lesihlahla. Uphalaze cha yonke into uyifuna yemali uyosondela kuwena noma unamathenda hlahla lesi isona sigeza umuntu utakwazi phasi komcamelo mase ufaka phasi komcamelo uzobona amaphupho akho uyophupha yonke into uyophupha mali uyophupha kuningi uyophupha abantu okujabulela uyophupha ufundisa iskola uyofunda uphupha izinto siningi ngale hlahla ngikhombisa sona South Africa hlahla semali sihlahla sokuthandeka sihlahla siyabuya futhi sigeze emsamo siyabuya futhi siyenze umuntu futhi umuntu makuthi uyahamba la uyakhona ukhulume ukuthi nangu la ngiyakhona ufike ngihambe ngibuye ningathola nanga kumbe mhlawumbe kushayisa ngemoto ningathola kanga ukuthi kumbe mhlawumbe ngabana nebantu noma ngingatholakala ukuthi kumbe mhlawumbe ngilunye ngenyoka noma ngingatholakala ukuthi kumbe mhlawumbe khona umuntu uzokhuluma kabe ngami lesihlahla siyakwenza wonke umsebenzi ngoba ngimkhombisa South Africa ngomsa isihlahla lesi ifuthi maso usithatha isihlahla lesi ngoba ngisifaka kunamali leniyibonayo imali inamethele la isihlahla lesi mawufaka imali noma lapho ufaka khona imali iyahlala noma uthini njengoba ngikhipha le mali ngifaka la ihlele ma ngikhiphe imali ngikhiphe le mali ngifake la ngithi ihlele lesihlahla sibamba imali iso semali. Abantu abaningi bakhuluma ukuthi mina ngifuna isihlahla semali nginayo mina wabona ukukhuluma amanga awafuneki kufanele umuntu ukhulume iqiniso ma ungasiyazi isihlahla semali awusiyazi ma usiyazi isihlahla semali uyasiyazi la ngikhuluma khona mina Dr. Buwe ngesihlahla lesi ngoba ngisibakala imali ihlele noma ngibeka kuphi la ngibeka khona imali iyahlala isihlahla semali lesi ngisebenza ngaso ke mina uDr. Buwe Mhlanga ngisebenza ngento eqiniso ngisebenza ngento ibalulekile ngisebenza ngento ephathekayo angisebenzi ngento ukuthi mina nginamuthi wemali uyangizwa isihlahla lesi isihlahla semvelo isihlahla lesi sabantu abadala isihlahla lesi ngikhombisa nonke South Africa siyazi ukuthi isihlahla siyasebenza kakhulu mawusumba isihlahla lesi ngoba ngimtshela ukuthi umuntu mafuna imali ngoba ngisithathile isihlahla ngisibamba kanje phakathi komuzi wami sengisithethe manje ngifuna ukusigaya manje ngifuna ukusulungisa manje kwenzela ukuthi abantu beza la bafuna ukuthi baphakame ngophakama la beza la bafuna ukuthi baphathe emsebenzini bophatha nalaba bafundisa esikoleni botisha mawufuna ukuthi ufuna ukuphatha umunye uthatha isikhundla somunye uyakwazi ukuhlwaya uphathe isikhundla salomuntu ufuna ukumthathela sona nalaba basebenza kumahoko kahulumende laba bafuna ukuphakama bafuna ukuhlala kahle kunga isihlahla lesi amathunzi amabi mawusugaye kahle ngendlela ngigaya ngayo mina Dr. Buwe Mhlanga ngihlanganisa nomhlume kanhlayi wona uhambisana nalesihlahla lesi kwenzela ukuthi ukwazi ukusebenzela ngendlela le uyifuna ngayo wena ngifuna kuba nemali ngifuna ukuhlala kahle emzini wami ngifuna ukuphakama ngifuna ukuphatha kwakahulumeni ngifuna ukuthi ngithathe isikhundla ngifuna bese esikoleni apha athathe abe principal abe teacher mkhulu lokho ngiyakwenza Dr. nasi isihlahla kufanele singene masingangenanga uyafana ukuthi badlala ngawo isihlahla siyenza ngoba ngisiphethe nje Dr. Buwe ngisiphatha ukukhombisa South Africa kwazi ukuthi isihlahla lesi semali isihlahla lesokuphakamisa abantu lehlahla siyayiningi imithi fanele ukuhlanganise nayo imithi u10 le uzoyihlanganisa nalehlahla uza yonke into ihambe kahle uyaqhuma uyaphalaza uyenza yonke into nisale nonke South Africa bengichazela ngande lehlahla lethi ndawuwe